tuhaye ikaze kuri Rugimba na Talk Sport kuri wa kabiri. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani ikaba itubwira yuko Lukaku na Cristiano Ronaldo bari guhangana amaso ku maso. Iki kinyamakuru kikaba kitubwira ko rero aya makipe yombi yiteguye neza cyane gutangira Serie A igomba gutangira muri iyi weekend. Kuranda ikipe ya Juventus akaba bagomba gutangira rero Cristiano Ronaldo ari kuri attaque mu gihe Romelu Lukaku ni ugomba kuyobora urusatirizi bw'ikipe ya Inter de Milan. Iki kinyamakuru kandi kitubwira yuko ikipe ya Inter de Milan yamaze kuzana Achraf Hakimi, uyu nguyu rwose ngakaba yarujuje ADN ya Antonio Conte, anako kandi Conte ngo yiteguye rwose kuzana Ramfort hagati mu kibuga, akaba ari umusore Arturo Vidal bari kuvuga. Ikimakuru ka kigasoza inkuru kitubwira yuko ikipe ya Juventus igomba gutangira ku munsi wo ku cyumweru saa 2:45 z'i Kigali, akaba rero bazabakira Sampdoria ya Ranieri, mu gihe kandi ikipe ya Inter de Milan ya Antonio Conte izatangira ku munsi wo ku gatatu w'icyumweru gitaha, izaba yagiye ku kibuga cy'ikipe ya Benevento. La Gazzetta dello Sport kandi ikabigaruka kuri rendezvous yo kuri wa kane. Ikipe ya Mirase igomba kujya muri Irlande gukurayo tike ikomeza mu yindi round ya Europa League. Barakina ikipe ya Shamrock Rovers, rero bagomba kugendera ku busatirizi bukomeye cyane bwa Zlatan Ibrahimovic, dore yuko badafite Rafael Leao, uyu musore w'Umunyaportugal rero mwataka banagenderagaho anafatanya na Zlatan sezishize, akaba rero atangiye yaramaze kuba ari positive kuri coronavirus COVID-19. Anako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko Sandro Tonali azaba ari kuri match ya Shamrock Rovers. Corriere dello Sport yo ikaba itubwira kuri transfer ya Miliki ndetse na Eden Dzeko. Akakinyamakuru kitubwira yuko rero Eden Dzeko yamaze kumvikana n'ikipe ya Juventus agomba guhita ayerekezamo, anako kandi AS Roma iri hafi kumvikana na Napoli kuri $25 z'amayero, hanyuma AS Roma ikegukana Arkadiusz Miliki. Roma kandi ikaba iri ku ntambwe ebyiri gusa kugira ngo ibone uyu mudefenseur Kumbula, ari nako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko igurishwa rya Kalidou Koulibaly riri kugenda risa nkaho ryanga nyuma yuko Manchester City yamaze kwerekeza amaso kuri Jose Maria Jimenez. Corriere dello Sport ikaba itubwira kandi ko umutoza w'ikipe ya Juventus ku munsi w'ejo akaba yarapashije ikizamini cya lisansi pro ya UEFA, akaba rero ategereje igisubizo. Tutto Sport nayo ikunga muri iyi nkuru itubwira ati Messi Pirlo, Eden Dzeko ari hano ku bwawe. Ikimakuru kitubwira rero ko Pirlo agomba guhabwa UEFA Pro ye bitarenze ku munsi wa gatanu, kuko ntushobora gutoza muri Serie A utayifite. Ari nako kandi ikimakuru kitubwira ko ku munsi wa gatanu Eden Dzeko agomba kuba yamaze kwerekanwa n'ikipe ya Juventus. Affaire à suivre. Twekeza mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru AS reka tugiheremo kikaba kitubwira ati Mbappe Madrid ifite avantage yo kumwegukana. Ikinyamakuru rero kikaba kitubwira ati ikintu cya mbere nuko Zidane yumvikana na Kylian Mbappe, ati ni inshuti magara kandi Mbappe amwemera kubi. Ikindi ngo nuko uyu musore muri vestiaire azaba afashwe neza cyane, ngo azaba ashobora kuvuga igifaransa akivugana n'abasore b'Abafaransa benshi bari mu ikipe ya Madrid. Ariko sha ikinyamakuru kandi kikatubwira yuko Mbappe azaba afite garanti yo gutwara Champions League ari kumwe n'ikipe ya Madrid, ndetse bigahita bimuhesha Ballon d'Or. Ikipe ya Madrid rero ikaba ifite confidence yuko izishyura hagati ya $120 n'$150 z'amayero kugira ngo yegukane uyu musore imuzane muri capital. Ariko sha ikinyamakuru Sport cyo kikaba kitubwira ati Lautaro Martinez rwose ibintu biri kuba compliqué, ati mara compliqué ibintu cyane. Ikinyamakuru rero kikaba kitubwira yuko Barcelona itari burangize iyo operation ya transfer ya Lautaro Martinez imuzana muri iyi kipe, ari nako kandi byasaba yuko ibanza kugurisha abakinnyi benshi cyane kugira ngo ibashe kubona amafaranga yo kwishyura Lautaro Martinez. Ikindi abagenti ba Lautaro Martinez bakarimira baganira n'intipe Inter de Milan kongera amasezerano ho kugira ngo baganire kugabanyirirwa igiciro kwa Barcelona. Ikinyamakuru kandi kitubwira ko ikipe ya Madrid ndetse na City nazo zateyeho kuri Lautaro Martinez, hanyuma Barcelona ikaba yaravuye rero mu kugerageza amahirwe yo kwegukana uyu musore. Sport ikaba itubwira yuko Depay bagiye kubona Griezmann na Fati, aba basore batatu rero aribo bagomba kuba bashaka ibitego imbere hara rwose nk'abataka kuri number 9. Sport kandi ikaba itubwira yuko Arturo Vidal agomba kuva mu ikipe ya FC Barcelona, ari nako kandi ikinyamakuru Sport kivuga ko Miralem Pjanic ntago aritozanya n'abandi, akari kwitoza ku giti cye, ndetse uyu munsi araza kuba yerekanwa mu ikipe ya FC Barcelona. Mundo Deportivo ikaba itubwira ati Eric Garcia ati Barcelona igiye gutanga offer ya kabiri. Barcelona ikaratanze offer ya $10 z'amayero mu ikipe ya Manchester City ishaka uyu musore Eric Garcia, Man City irayanga. Barcelona ikaba yatanze offer ya kabiri rero ya $15 z'amayero, ariko City ikaba iri gusaba $18 z'amayero aho bigeze ahanga. Akaba rero Barcelona ngo nibatumvikana iramureka hanyuma izamuzane saison itaha ku buntu.
Mundo Deportivo kandi ikaba itubwira ko Barcelona igowe cyane na Luis Suarez. Mu by'ukuri Suarez rero akaba ari guparariza rwose uburyo bwo gusohokamo mu buryo bworoshye cyane, kuko Suarez akaba ari gusaba yuko bamwishyura umushahara we wose w'umwaka yarasigaje mu ikipe ya Barcelona, hanyuma akayisohokamo akigendera. Ngomara komplika ibintu rero cyane, ubwo Bartomeu agomba gushaka uburyo yiga kuri ikibazo akakirangiza. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, Daily Star ikavuga ati Reece James n'isi akarere ari nyuma yuko Chelsea itsinze ibitego 3-1 Brighton Hove Albion. Jorginho atsinda penalty, Reece James arekura umukwajyo gatarina kabisa mu izamu, hanyuma Kazuma akayatsiza igitego cya gatatu cy'ikipe ya Chelsea. Ikinyamakuru kikatubwira ati uyu mwana wo muri academy rero umukwajyo yarekuye watumye abakinnyi baguzwe amafaranga menshi bajya mu gicucucucu cye. Ariko sha Daily Star kandi kabitubwira yuko Mourinho yise abakinnyi be ko ari abanebwe muri iyi weekend, ubwo batsindwa n'ikipe ya Everton igitego 1-0. Hari abakinnyi ngo bitashimishije cyane, nubwo ngo hari igice kinini cy'abakinnyi b'ikipe ya Tottenham bakimushyigikiye, ariko bisa nkaho Mourinho yatangiye gusa nkaho ikipe ayicamo ibice bya bindi bye. So no kwitonda cyane rero Tottenham itaza kurangira naho yirukanwe. Ikinyamakuru The Sun kikaba kitubwira yuko ikipe ya West Ham ikaba yateye ku ikipe ya Arsenal miratiramo Rob Holding ku miliyoni 5 z'amapanda kariyo yakishyura ku butizanya bw'umwaka umwe. Na afere gukurikirana cyane, mu gihe Ian Wright ejo bundi muri weekend yari muri BBC avuga ko agomba kujya kureba papa Aubameyang, hanyuma akaganira nawe uburyo Aubameyang agomba guhita yongera amasezerano. Akaba rero byarangiye yasoje ubutumwa, yagiye kumureba bakaba baganiriye cyane, urabona ko bari kumwe. DML ikaba itubwira yuko Ole Gunnar Solskjaer amaso rero yatangiye kuyahindura yerekeza kuri Gareth Bale nyuma yuko ibya Jadon Sancho bikomeje kugenda bimunanira. Akaba rero ikibazo kirimo gusa kuzana Gareth Bale biroroshye, ariko ikibazo ni umushahara we, akaba ahembwa 600 y'amapandi ku cyumweru. Icyo gihe haba harimo imisoro, urumva ko ni umushahara munini cyane, wamwishyura harimo n'imisoro byose ukishyura 600 y'amapandi ku cyumweru. Afere gukurikirana cyane. DML kandi kuri ya matransfer yayo ikabitubwira ko Bertrand Traoré yamaze gukora ikizamini cy'ubuzima mu ikipe ya Aston Villa, akaba agomba gusinyamo imyaka 4 miliyoni 17 z'amapaundi, harimo na Madons akazaza mu kazi kagera ku miliyoni 19, birumvikana hazongeraho ebyiri. DML kandi ikabitubwira ko Lucas Torreira agomba gusohoka mu ikipe ya Arsenal, ari hagati ya Torino ndetse n'ikipe ya Fiorentina. Mail kandi ikabitubwira ko Manchester City yatanze miliyoni 89 mu ikipe ya Atletico Madrid ishaka Jose Maria Jimenez mu defenseur y'ikipe ya Atletico, ariko Atletico amafaranga ikaba yasubije inyuma, irashaka ko bishyura release clause ya miliyoni 120 z'amayero. L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa ikabitubwira yuko gutsindwa n'ikipe ya Marseille igitego 1-0 bitari burangire gutyo gusa, kuko Tuchel ndetse na Leonardo bari ku gitutu cy'ababosi b'ikipe ya Paris Saint-Germain, mu gihe kandi abakinnyi bakubiswe amakarita bakaba bategereje guhabwa ibihano. Iki kinyamakuru L'Equipe kigakomeza kitubwira yuko Leonardo atigeze yishimira Thomas Tuchel uburyo yitwaye muri izi match 3 ziheruka, batsindwa na Bayern Munich, batsindwa n'ikipe ya Lens ndetse batsindwa n'ikipe ya Marseille, akaba ngo uyu mutoza nta plan B agira. Ikindi akamushinja yuko atazi kujera vestiaire ye, ari byo byatumye abakinnyi be bakora bira bintu by'urukozasoni bagahabwa amakarita kuri iyi. Ati ni ikibazo cy'umutoza udashoboye. Ati baze umwami wa Qatar turabizi ko arebaga iyi match, ati ibintu yabonye nka biriya bisa kuriya koko ni ibiki. Mu gihe ku ruhande rwa Thomas Tuchel nawe ashinja Leonardo kwica ikipe, kuko ngo yarekuye Thiago Silva anarekura Choupo-Moting bitari muri plani z'umutoza, hanyuma kandi yongera no kugura Florenzi ukuze imyaka 29 kandi atabyumvikanyeho n'umutoza. Ni umurero rero mu ikipe ya Paris Saint-Germain, muhore murebe umwe muri bo niba Leonardo agenda cyangwa se Tuchel agomba kugenda tu. Les amis, mbifurije wa kabiri mwiza cyane, Imana ibarinde.